Siz Машина KG каналын көріп атасыздар. Бүгін 8 декабрь 2019 жыл. Біз Ош шарындағы Жапалақ автоуна базарындағыз. Комментарийде Chevrolet Cruze'ды да тартып беріңіздер деп сұранғандар бар эле. Көп. Шундан баштайлы анда бұл видеоны Chevrolet Cruze свежий перегонкен 2010 объему 2 дизель, коробка механика, телефон номерлері. Баллондор мынандай детейдистерде. Кореядан ба? Кореядан екен. Басын қанша дедіңіз? 6000 доллар. Так, пробеги қанша? Пробегін көріп бере бересіз бе? Пробеги 218 000 километр. Дэу Ласетти, бұны да сұранғандар көп. Даже қапа болып кеткендер да бар эле комментарийде жазып, шунча сұранып атабыз, тартпай атасыздар деп. Мына тартып қойынча бір 2-3-ті жоқ дегенде тартып берем. 2003 жыл шығарылған, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Коробка механика, люк бар екен. Стоп сигналдары мынандай рестайлинг. Мерседестің немесінде ұқшып шыққан. Ана мынандай мини кішінеке спойлер. Выхлоптары мынандай декоративный қойылған. Басы 300 000 сомды отады, айтылыс басы. Chevrolet Cruze 2012, объемы 1.6, коробка автомат. Телефон номерлері 505 00 69 63. Машинаның басы, хэтчбэк екен бұл. Кузов басы 350 000 сомды отады. Chevrolet Cruze жылы 2010, объемы 1.6, свежий перегон, коробка автомат, телефон номерлері есін. Паузаға қойып, жазып алсаңыздар да болады. Егер жетішпесеңіздер, басы 6000 долларды отады. Chevrolet Lachetti. Өзбекстан сборкасы бұл. Өзбекстан сборкасы екен, 2010, объемы 1.6, коробка механика, телефон номер 550 88 73 18. Басы 260 деп атасың, да? 260 000 сом. Пробег 325 955 километрді көрсетті. Дэу Ласетти седан 2005, объемы қанша болып қалды? 1.5 кен. Телефон номері ішкі салонда қысқаша көрсетіп қойайын. Машина KG, электронный климат-контроль, подлокотник бар, коробка автомат. Басы 270 деді, а? 270 000 сом кемі бар дейді. Мо Ласетти сатылып тұр. Седан, а? Седан кен. Моғанда седан. Ова седан деп қойды, шыныш. Жылы қанша? 2005. Коробка механика? Механика. Автомат екен. Басы 250 000 сомға сатылымды алыптыр. Hyundai Elantra 2005, объемы 1.6, телефон номері 559 64 44 92.
250 миң дедиңер, а? 220 миң сомдо атат. Toyota Corolla hatchback. 2004, объемы 1.6, коробка механика. Телефон номерлері байқалып отса керек. Басы 420 миң сомдо атат. 4 баллон тең, мынандай зимний липучкада екен. Hyundai Avante 4. Жылы 2008, объемы 1.6, коробка механика. Басы $6400. Mercedes-Benz 210 кузовта E-класс седан. Tutsa görünbeydi ekan. 2001, объемы 3.2, коробка автомат. Telefon nomeri yesin. Bası $7000 otasa, $7000 kemi var deydi. Honda Jazz, свежий перегон. 2008, коробка механика, объемы 1.4. Telefon nomeri yesin. Bası 450 de otasın ara? 450 миң сомдо отат. 450. Hyundai Getz 2004, объемы 1.4, коробка механика. Bası 240 миң сомдо отат. İçki salonu подогрев сидений да бар дейт. Esi алдыңкы айдоочу менен жүргүнчү да. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта седан. 1993, объемы 2.8, газ бензинде, коробка автомат, телефон номери yesin. Bası 350 миң сомдо атат. Kia K5 свежий перегон 2 ай болду дейт, келгенде 2 айча болуп калды дейт. Мынандай светодиодный туманниктер. Өзүнүн K5 литый дистеринде 4 баллон тең летний. 2011, объемы 2, коробка автомат, телефон номери yesin. Люк мынандай 9-9 окшойт, а? 9 люк. Же панорама болсо сплошной кетет. Бул жок 9 экен. Панорама сплошной болот, ортосунда да жок болот. Башкаруу кнопкалары. Штатный монитор, DVD, Bluetooth комплектациясы. Да, так мынакей өзүнүн K5 приветствиясы менен экен монитору. Эми көпчүлүгүңүздөргө эле уже белгилүү болуп баратат бул машиналар. Отургучтарына кайрылсак, мына айдоочу жакта жыртык, эзилген, тытылган жерлери жок. Электроприводта. Сиденьялары басы 10 канча? 11,5 миң доллар деп атат. Кнопка старт-стоп бар экен. Глушитель кылынган дейт, баягы спортивный вариантта. Отсаңыздар керек, мынакей. Пробегин да көрүп болду. 170,719 километр так айтканыбызда. Мо K5 күздө келгендей теси. $2011, объемы 2, телефон номерлери yesin, коробка автомат.
көп эле панорама деп кой, бул панорама эмес, бул двухзонный эле люктар болот. Панорама ортосунда жок болот. Ошолорду сплошной панорама деп коебуз. Старт-стоп бар экен, өзүнүн штатный монитору, алдыда көрсөткөндөгүдөй эле K5-тегидей эле абалы. Бунун баасы $12,000, $12,000 айтылыш баасы. Kia Morning мындай мининин эмблемасына окшотуп коюптур. Өзү дагы бирок миниге, купюрге окшошуп кете берет, мындай кичине бети. Мындай литый дистерде балондору 2010, объему 1, телефон номери ээсинин. Машина кейжи каналы. Арканкы жагынан да көрсөтүп коеюн. Азыр машинаны жүргүздү. Кожаный сиденье Алькантара. Пробеги 93939 километр. Баасы канча эле? $4,700 экен.